Вот на этот раз я поражен вот этим коллективом. Поражен, во-первых, их работоспособностью, преданностью к профессии. И, ну, просто талантливая группа. Мне было огромное удовольствие с ними работать. Мы просто понимали друг друга с полслова. Аслыда біздің театрымыздың репертуарында насыл жанрда біле чалышсақ, біздер тырышамыз бір эсас мевзулы эсерлер олсын деп. Ве мына бұл хаят адлы спектакльде айны шу сырада тұра. Spektaklini pek beğendim. Oyunculardan hayran kaldım. O kadar istidatlı insanlar çalışarken gerçekten de drama bana hayat hakkında düşünmeye bir fikirler verdi. Şimdi evge gelgenden son çok fikirler başıma gelecek.